Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Gorislav Papić, počinje Oko magazin. Gledajte. Evropa i politički islam. Od Tetova i Bosne do terorizma u Beču. Bio je on već poznat austrijskim službama, pošto je bio član džihadističkog pokreta ovdje u Beču. Ja i moje kolege se već dugo pitamo zašto te džamije nisu zatvorene pre 2 ili pre 10 godina, kada se i onako znalo da su one centri okupljanja salafista. Noćna misija iznad Beograda. Helikopterska vežba srpske policije. Kad bi sagledali čitav niz operacija koje se sprovode sa helikopterom, ovo spada u prve 3 najrizičnije operacije. Nakon terorističkog napada prošlog ponedeljka u Beču, Austrija je zatvorila 2 džamije u koje je odlazio Albanac poreklom iz Severne Makedonije, koji je ubio 4 ljudi. U tim džamijama propovedi su držali i imami poreklom sa Balkana. Nakon serije terorističkih napada u Francuskoj i Austriji, lideri 2 države, Macron i Kurz, poručuju da Evropa mora da objavi rat političkom islamu. O putu Kujtima Fejzulaja, od Tetova do Beča, o Bošnjaku imamu koji je zbog radikalizma sklonjen iz austrijske vojske, ali i o tome kako će u buduće da izgleda odnos islama i evropskih društava, govori priča Stevana Kostića i Vesne Knežević. Kada su iz naselja Čelopek u blizini Tetova roditelji Kujtima Fejzulaja odlazili u Beč, verovatno su zamišljali život koji su mnogi pre njih sa Balkana uspeli da ostvare. Njihov sin rodio se daleko od Tetova u Beču. Imao je dvojno državljanstvo, ipak odlučio je da se zakune na vernost jednoj drugoj državi, takozvanoj islamskoj državi. 20 godina nakon što se rodio, Fejzulaj je za samo 9 minuta svoj rodni grad pretvorio u haos. Ovo je takozvani Bermudski trougao. To je najstariji deo Beča još iz rimskih vremena. Tu se nalazi najstarija hrišćanska crkva u gradu Ruprechtskirche. Tu se nalazilo i srednjevekovno srce jevrejskog kvarta. Nedaleko odavde, samo iza ove ograde, si je stajala dugo do 1945. godine i centrala Gestapa za Ostmark. Danas je to areal u kome se nalaze restorani, kafići, džez i ostali klubovi, u kojima sede mladi, opušteni i moderni. Tu je prošlog ponedeljka ubijao atentator, tu je i sam ubijen ovdje ispod ovog znaka koji kaže non plus ultra, do ovdje i nijedan korak dalje. Bio je on već poznat austrijskim službama, pošto je bio član džihadističkog pokreta ovdje u Beču i pokušao jedanput da odlazi za Siriju, gdje je teo na stranu Isila da se bori. I onda su ga Turci uhapsili i vratili ga za Austriju, gdje je on i osuđen, ali su ga napustili u december 2019. godine, pošto su mislili da se on kod Demek deradikalizirao i da nije više opasnost. Za Albance sa Balkana oduvek je važilo da su naciju uvek stavljali ispred vere. Međutim, Kujtim Fejzulaj odlučio se za islam, ali na način kako ga je on shvatio. Pokušavanje terorističkih akata ljudi koji pripadaju drugoj ili trećoj generaciji imigranata u zapadnoj Evropi nije ništa novo, to smo već imali. Međutim, ono što je bitnije i zaista što je važno pitanje koje interesuje istraživače već dugo vremena je kako da objasnite zašto određena osoba uradi ono što je već odradila. Faktori koji se obično uzimaju u obzir su nivo obrazovanja, gdje vi očekujete da neko ko ima niži nivo obrazovanja da će pre da se angažuje u takvim aktima, što je po mojim saznanjima izgleda slučaj sa napadačem iz Austrije, jer je on po mojim saznanjima napustio srednju školu. To je jedna stvar. Drugi obično faktor koji se uzima u obzir jeste ekonomski status. Ekonomski status i da, jeste tačno da ljudi koji emigriraju iz određenog dela sveta i dođu u zapadnu Evropu, oni imaju bolji ekonomski status nego što bi imali u svojim zemljama. Međutim, to i dalje nije na nivou ljudi kojima su oni okruženi. Taj osjećaj alijenacije od društva. Gotovo sva istraživanja pokazuju to da ljudi koji se angažuju u terorističkim aktima u stvari
pokazuju da nisu dovoljno integrisani u društvo i kada nisu dovoljno integrisani u društvo, oni traže odgovore na tu svoju situaciju. U suočavanju sa posljedicama terorističkog akta, državne institucije pokušavaju da više nego do sada razdvoje različite forme islama i njihovo delovanje na društvo u celini. Ministar policije Nehamer i ministarka za integraciju i religiju Suzane Rab su najavili promjenu strategije. Ići će se ciljano na same izvore radikalizacije potencijalnih terorista, tamo gdje se islam kao religija pretvara u islamizam, u ideologiju, na džamije u kojima se nesigurni adolescenti pretvaraju u džihadiste i teroriste. Fejzulaj se u teroristu pretvorio slušajući propovedi u 2 džamije. Posećivao je Melit Ibrahim džamiju u Hazner ulici u 16. Bečkom okrugu. Posećivao je i Tevhid džamiju u Meindlingu, 12. Bezirk. Obe su zatvorene odlukom austrijske države. Sve ovo nije napad na religiju, nego borba protiv ekstremizma. To nije napad na članove određene religije, već borba protiv zloupotrebe religije u svrhu radikalizacije. Gledano s polja, nijedan od ovih islamskih verskih objekata ne liči na klasičnu džamiju. To su verski objekti koji se nalaze u stanovima ili podrumima stambenih zgrada. Zanimljivo, Hazner ulicom ranije je šetao i Mevlid Jašarević iz Novog Pazara, koji je javnosti poznat po tome što je pre 9 godina pucao na američku ambasadu u Sarajevu. U studijama Austrijanaca navodi se da je u Melit Ibrahim džamiji bio i Nedžad Balkan, državljanin BiH rodom iz Tutina. Njega je austrijska policija 2 puta hapsila, a tamošnji mediji opisivali su ga kao najgoreg propovednika mržnje u državi. Balkan je propovedao tekfirsku verziju selefijskog islama, od njega je Fejzulaj možda naučio šta je to tekfir. Označavanje muslimana za koje vi verujete da su oni nevernici. Vi označavate pripadnike muslimanske zajednice da oni nisu dovoljni vernici, odnosno da ne žive prema idealima koje im je dao Muhamed. Ideologiju tekfirskog salafizma prihvatili su Al-Kaida i Islamska država. U Tevhid džamiji u 12. Bečkom okrugu propovede je držao i Muhamed Porča, rođen u Sarajevu. Austrijski mediji pisali su tekst o ocu poreklom iz Bosne, koji se borio protiv radikalizacije svoje dece, koja su posećivala upravo ovu džamiju. Ipak, poslednji događaj u Beču, ali ono što im je prethodilo, Austriju kao državu stavljaju u situaciju da ponovo promisli svoj odnos prema islamu u celini. Ovo je spomenik u čast carskog regimenta Nemačkog viteškog reda. Podignut je krajem 19. veka u slavu velikih istorijskih bitki. Počinje sa bitkom kod Sente 1697. u kojoj su združene hrišćanske snage pod Eugenom Savojskim potisnule snage sultana Mustafe II. Bitka kod Sente je otvorila put za mir potpisan u Sremskim Karlovcima. Dodavane su i druge pobjede kao ona nad Napoleonom, ali pobjeda nad Osmanskim carstvom ima reprezentativno mesto, otvoreno prema glavnoj Bečkoj ulici. Odnos sa Turskom i sa islamom je početna memorija i trauma austrijske nacionalne svesti. Drugi istorijski susret sa islamom je za Austriju bio vezan za Bosnu. Od 1878. nakon državne integracije u Habsburško carstvo, islam je postao integrativni deo Austrije. Posle raspada Jugoslavije, moderna Austrija je postala politički pokrovitelj nezavisne Bosne i Hercegovine. Blizu 100.000 izbeglica iz Bosne došlo je u Austriju 90-ih, samo 1/3 se vratila. 2015. godine u austrijskoj vojsci uspostavljena je funkcija vojnog imama i bilo je najrazumljivije da tu funkciju preuzme i neko poreklom iz Bosne. Pre 20 dana sa te funkcije smenjen je Abdulmedžid Siamhodžić poreklom iz Bosne zbog sumnji da je učestvovao u islamističkoj propagandi. Na problem Siamhodžića austrijskoj državi ukazao je Irfan Peci, još jedan čovek iz naših krajeva, koga mediji označavaju kao lovca na islamiste. Taj vojni imam u austrijskoj vojsci bio mi zbog više razloga sumnjiv. I onda sam počeo da pratim šta on radi, šta kaže, šta širi po internetu. I tu sam onda vidio da on širi islamističku propagandu po internetu. To se slikao, na primjer, sa bivšim generalom Dodakovićom i da ga naziva heroj
iako se on optužuje zbog ratnih zločina, da podržava tadašnje mudžahedine i njihov džihad u Bosni. I sve sam to pokazao i objasnio jedan video na mojim YouTube kanalu. I onda je austrijska kontraobaveštajna služba brzo reagovala. Naša vojna kontraobaveštena služba je prepoznala razvojne procese koji su polazili i širili se od te osobe, što je onda imalo za posledicu da smo mi saopštili islamskoj verskoj zajednici kako više nemamo namere da koristimo njegove usluge. Šta je tačno dovelo do hitnog prekida saradnje, to ne mogu da vam kažem. Video je sigurno lavovski deo svega, ali ne mogu da isključim da naša kontrašpijunaža nije mimo toga radila i na nekom svom dosijeu. Ali o tome, barem na trenutnom nivou saznanja, nisam u mogućnosti da govorim. Sam Peci, koji je suštinski smenio Sijam Hodžića, rođen je u Novom Pazaru 89. Sa 2 godine njegova porodica se preselila u Nemačku. Peci je kao mlad postao deo grupe koja propoveda radikalni islam, ali kasnije je počeo da se protiv njega bori. Bio sam tada mnogo mlad, imao sam tek 16 godina kad sam bio u taj islamistički pokret. Znači, bio sam mnogo naivan i nisam ni znao šta se tačno iza toga krije. I onda posle 2-3 godine kad sam vidio neke stvari i shvatio šta to znači, šta ti ljudi hoću, onda nisam više hteo biti u taj pokret i onda sam počeo da radim za nemačku tajnu službu protiv islamizma. I tu smo onda sprečili terorističke napade u Nemačkoj i mnogi druge stvari, na primjer i odlazak džihadista iz Nemačke i iz Austrije za Afganistan i za Irak, gde su hteli na stranu Al-Kaide da se boru. I otkrili smo isto kako simpatizeri ovde u Nemačku i u Austriju financiraju i podržavaju terorističke organizacije na celom svetu. I posle ovog rada za nemačku tajnu službu nisam prestao da se dalje i borim protiv radikalnog islamizma u Evropi, samo što sad to radim na drugi način, slično kao novinar, bavim se istraživanjem islamističke aktivnosti, posebno u Nemačkoj i u Austriji. Smenjeni imam Sijam Hodžić nije odgovarao na naše pozive da učestvuje u ovoj emisiji. Medijima u Bosni i Hercegovini samo je kratko rekao da je dobio savet od advokata da ne komentariše slučaj, jer priprema tužbu za povredu časti. Njegov slučaj nije u vezi sa terorističkim napadom 2. novembra, ali jeste u vezi sa austrijskim naporima da pronađe i kreira za Evropu prihvatljivu formu islama kao religije. Ali da li se islam vidi kao religija? Na sajtu austrijske vojske nema funkcije islamskog imama zajedno sa njegovim hrišćanskim kolegama, katoličkim, pravoslavnim, protestantskim. Da li je on izbrisan? Ne, nismo izbrisali mesto vojnog imama. Želja da se pojavi na našem sajtu mora doći od same religiozne zajednice. Mi to ne diktiramo. Mi smo pozvali sve da koriste tu mogućnost. Svi su se odazvali, osim islamske zajednice. Islamska zajednica u Austriji samo je saopštila da je ugled imama srušen zbog jednog samoproglašenog lovca na islamiste. Jeste da tu dosta Bosanci me optužuju da širim ja srpsku propagandu, da ja u stvari nisam ni Bošnjak i te take stvari. Ali šta ja mogu da kažem je da ja ne širim nikakvu propagandu, ni srpsku ili nemačku, nego pričam o tome šta je istina i šta ja isto mogu i da dokažem. Druga interesantna stvar iz saopštenja koje je potpisala Islamska verska zajednica je da se Islamska zajednica postavlja kao potpuno ravnopravni partner sa Ministarstvom odbrane, znači sa austrijskom vladom. To je tačno da su sredinom 2015.
Islamska verska zajednica i ministarstvo potpisale ugovor. Znači, to su dve ugovorne strane. Ali to je asimetrični ugovorni odnos. Sve vreme je jasno da interes, moć, ciljevi ostaju u stvari na strani ministarstva. Odatle dolazi i ljutnja ministarke odbrane Taner kada kaže za Sijam Hodžića ja to više neću da trpim. Svaka analiza teksta bi zapravo pokazala da je tu nešto bilo što je onda ona neko vreme trpela. I to je ta asimetrična struktura moći koja dolazi do izražaja u tom saopštenju. Ali islamska zajednica u Austriji ima veće probleme od ovoga. Naime, jedna od zatvorenih džamija gde se radikalizovao terorista Kujtim Fejzulaj je u njihovoj nadležnosti. Oni će to morati da objasne, kaže ekspert za islamistički terorizam Heiko Heinisch. Heinisch radi u dokumentacionom centru za politički islam i ima ugovor sa vladom Austrije. I suštinski, on vladi preporučuje koju džamiju treba zatvoriti, a koju ne. Ja i moje kolege se već dugo pitamo zašto te džamije nisu zatvorene pre 2 ili pre 10 godina, kada se i onako znalo da su one centri okupljanja salafista. Pogotovo je ona u Meidlingu dobro dokumentovana kao salafistička scena. Teško pitanje, zašto je tolerisana jedna takva džamija gde su mladi ljudi sasvim otvoreno regrutovani za džihad u Siriji i Iraku? Vi mislite da je i pre bilo dovoljno zakonske osnove da se one zatvore? Da, sigurno na više osnova. Posebno se to odnosi na Tevhid džamiju u Meidlingu, gde se islamska verska zajednica ne može izvući iz odgovornosti. To je bila njihova regularna džamija, u njihovoj službenoj organizacionoj mreži. Najkasnije od donošenja islamskog zakona 2015. je islamska verska zajednica morala da sama naredi zatvaranje te džamije. Znali su šta se tamo događa. Neposredno pre terorističkog napada 2. novembra u Beču su se dogodila 2 napada na crkve. U prvom slučaju napad na crkvu Antona Padovanskog u opštini Favoriten, u drugom direktno na katedralu Svetog Stefana. U crkvu Svetog Antona Padovanskog upala grupa mladih Turaka i uz povike Allahu Akbar polomila inventar u crkvi, klupe, ispovedničke kabine i sl. Sveštenik je odmah pozvao policiju, ali se grupa odmah razbežala. Vandalistička akcija u Beču je izvedena u znak protesta zbog toga što francuska vlada odbija da zabrani objavljivanje blasfemičnih karikatura u listu Charlie Hebdo. Reč je o aktu solidarizacije sa islamističkim protestima u Francuskoj koji imitira teroristički napad na katedralu u Nici, samo bez ljudskih žrtava. Favoriten je najmnogoljudnija opština u Beču. U njoj živi dosta ljudi sa eksiju prostora, ima dosta Srba, ali ima i Turaka. Imaju li napadi u Beču veze s karikaturama Charlie Hebdoa koje su izazvale talas nasilja u Francuskoj? To još nije poznato. Ali nakon ovih događaja oglasio se i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je telefonom razgovarao sa Turcima iz Austrije koji su, kako je saopšteno, pomagali žrtvama posle terorističkih napada. Nastavite da im pomažete. Oni možda ne razumeju nas, ali mi razumemo njih. Oduvek ste patili u Austriji. I dalje patite. I vaš jedini greh je što ste muslimani. Ali za nas je musliman stvar velikog ponosa. Najpre, obavezali smo se na veliku borbu protiv terora i terorizma i nastavit ćemo to da radimo. Već nekoliko meseci iz Austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova otvoreno optužuju turskog predsjednika Erdogana da indirektno podbunjuje mlade muslimane u Austriji time što im daje podršku za odbijanje integracije i izgradnju paralelnih društava. Austrija je najžešći ili u svakom slučaju jedan od najžešćih kritičara politike turskog predsjednika Erdogana. A Erdogan je opet glasnogovornik političke islamske renesanse na temeljima Osmanske imperije. Nakon terorističkih napada, kancelar Kurz poručio je da ovo nije rat hrišćanstva i islama, već rat civilizacije i varvara i da je to napad na austrijski način života i na demokratiju u zemlji. Događaji u Francuskoj i sada u Austriji otvorili su možda i suštinsko pitanje. Mogu li evropska društva i islam u Evropi zajedno? Mogu li da se razumeju i dogovore o tome šta je važno jednima i drugima? Ili oživljavaju teze Huntingtona stare 3 decenije? Sukob civilizacija je još uvek aktuelan, jer je sukob civilizacija vam u stvari daje
možda i najkorisniji teorijski okvir da objasnite u čemu je problem. A ovdje je problem u stvari sudara dveju ideja. Ovih dana evropski mediji prenose da Emmanuel Macron radi na stvaranju neke vrste evropskog islama. Najavljuju se zakoni koji bi zabranili imamima koji su se školovali van Francuske da veru propovedaju u zemlji. Zabranilo bi se finansiranje islamskih organizacija iz inostranstva. Ima li evropski islam šansu? To je jedna ideja koja, nažalost, se pokazala da nije moguća. I taj euroislam bi predstavljao u stvari muslimane koji žive u zapadnoj Evropi i koji nemaju nikakav problem sa određenim vrednostima i idejama u tom društvu. Sličan zakon koji sada planira Francuska, Austrija je donela pre nekoliko godina, ali poslednja dešavanja u Beču kažu da se nije uradilo mnogo toga. Austrija je zakon donela nakon što je pre 6 godina uhapšen glavni predstavnik islamske države u Austriji Mirsad Omerović. Omerović, poznatiji kao Ebu Tejma, rođen je u Tutinu, bio je osumnjičen da je slao borce u Siriju i prikupljao novac za filijale islamske države na Balkanu. Kada je uhapšen, zatvorena je i Altunalem džamija koja se nalazila u blizini Pratera. Centar radikalnog selefizma tada se preselio u objekte koji su sada zatvoreni. Problem kod dosta mladih muslimana je da ne dozvoljavaju nikakvu kritiku o islamu. Mi sad vidimo kako u Evropi dosta mladi muslimani tog čečenskog terorista koji je ubio onog francuskog učitelja slavu. Ja, i da kažu da je sam kriv ako pokazuje karikature o Mohamedu. To ne znači da su ti mladi muslimani svi vehabije, islamiste ili teroriste, ali pokazuje da podržavaju neke ideje islamizma. I to je problem sa muslimanima isto i na Balkanu. Ima dosta njih što se uopšte ne interesuje ni za politiku, ni za veru, da samo gledaju da preživu, da nađu dobar posao u Nemačkoj ili u Austriji i da zaradu pare i te stvari, ali čim im počneš o islamu ili te stvari, onda brzo reaguju mnogo agresivni. Nakon terorističkih napada, čitav vrh državnog bezbednosnog aparata u Austriji se trese. Traži se odgovor na pitanje ko je zakazao. Služba za zaštitu ustavnog poretka, policija, sud, obaveštajne službe ili službe za deradikalizaciju ili svi. Osniva se parlamentarna komisija koja će utvrditi kako je nekomunikacija između različitih organa otvorila put teroristi Kujtimu Fejzulaju. Ali rasprava je odavno izašla iz okvira bezbednosti. Sada je najvažniji fokus na islamske verske zajednice kao na priznate legalne partnerske institucije koje postoje u svim evropskim državama. Islamske verske zajednice uglavnom sve dele jednu karakteristiku, austrijska islamska zajednica u tome nije izuzetak. Kada postavljaju političke zahteve, one se u stvari zalažu za novi društveni ugovor u smislu Rousseau. Društveni ugovor ne kao papir sa pečatom, već kao jedna 250 godina stara kategorija političke filozofije koja određuje kako će se odvijati principi društvene integracije na jednom području. Koji su to principi u Evropi, to je poznato. Sekularizam, podela vlasti, sloboda mišljenja, vrlo važno, individualizam. To su sve principi koji unutar političkog islama nemaju istaknuto mesto, nemaju primat i koji su od njega više tolerisani nego što su zaista prihvaćeni. Zbog Kujtima Fejzulaja, verovatno će ovih dana najviše trpeti austrijski muslimani, jer će na njih pasti teret pravdanja i objašnjavanja. Austrija, kao i cela Evropa, dobro shvata da stvaranje evropskog islama ima svoje granice i moralno sekularna društva ne mogu da diktiraju islamskim zajednicama kakav islam se od njih očekuje. Ipak, nakon najnovijih događaja, i Austrija i Francuska su na prekretnici. Možda će ove dve države zaista tražiti novi društveni ugovor između Evrope i islama. Svakako će tražiti kraj političkog islama kao ideologije. Njihova odlučnost i rešenost možda je sadržana u imenu bečkog kafića kod koga je ubijen Kujtim Fejzulaj. Non plus ultra, u prevodu dovde i ni korak dalje.
Terorizam je već postao sveevropski problem, na koji svaka država nastoji da pronađe što bolji odgovor. MUP Srbije ima helikoptersku jedinicu specijalizovanu, između ostalog, i za noćne antiterorističke misije. U policiji od 17 helikoptera, njih 7 može da izvršava ovakve zadatke, a svih 18 pilota je obučeno i spremno da u svakom času polete. Na jednoj od antiterorističkih vežbi u helikopteru srpske policije bila je i naša Ana Manojlović. Naša ekipa dobila je poziv u 16 sati. Imate pola sata da dođete. Na delu naše teritorije uočena je grupa terorista. Jedan tim specijalaca se sprema za polazak. Na pola puta će mu se pridružiti još jedan tim. Zadatak se izvršava na Airbusu H-145. Opremljen je za specijalne operacije. Ima mesta u helikopteru za snimatelja i novinara. Za pripremu vam je neophodno do nekih 15 minuta kada morate biti u vazduhu. Također nismo birali doba dana kada ćemo poleteti i doba dana kada ćemo izvršiti sletanje na odabranu lokaciju, to je destinaciju. Stigli smo na vreme, ukrcavamo se, vezuju nas sigurnosnim pojasevima. U izuzetno kratkom roku polećemo sa 2 helikoptera. H-145 je projektovan za uspešan nadzor granica, spasilačke operacije na velikim nadmorskim visinama, evakuaciju. Efikasan je i po danu i po noći. Jedinica ima organizovano 24-časovno dežurstvo, 365 dana u godini za potrebe službe traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, što nam omogućuje da budemo operativni kako tokom vidnog dela dana, tako i tokom noći, u slučaju da se javi potreba da sama operacija traganja se započne, a zatim i operacija spasavanja. H-145 opremljen je kukom za teret, dizalicom za spasavanje, nosilima, reflektorom, optoelektronskom kamerom za izviđanje. Ono što nas civile brine je mrak. Pilot nas uverava da nemamo razloga za brigu. Kada se ugase svetla, pilotirat će uz pomoć naočara za noćni vid. Meni liče na običnu kacigu i ne ulivaju poverenje koliko god da im skraćenica NVG stručno zvuči. Drugi helikopter nam je preblizu. Nazirem ga u mrklom mraku. Pilot tvrdi da jeste teško, ali da su dobro obučeni. Prva prepreka sa kojom se suočavate jeste prilikom dobijanja zadatka i vašeg planiranja samog izvršenja leta, to jest donosite odluku da li uopšte upotreba NVG opreme moguća ili ne. To zavisi od više faktora, u suštini od meteoroloških podataka koji ste dužni da pratite, od azimutnog položaja meseca, stanja oblačnosti, stanja tla i refleksije svetlosti od prirodnih i veštačkih izvora. Da li vas je strah kada letite noću sa ovom opremom? Postoji dosta prepreka i opasnosti koje mogu biti zaista problem. Pa ne postoji strah. Znači, potrebno je da uvek budete oprezni, da dobro procenjujete situaciju i da na ispravan način donosite odluku. Oprema za noćno letenje omogućava let na malim visinama, pretragu terena i sletanje na nepripremljene i neosvetljene terene u potpunom mraku. Ispred pilota je virtuelni prikaz terena. Standardna mapa je integrisana u virtuelni prikaz kako bi se obezbedilo vizuelno i zvučno obaveštavanje na opasnosti od udara u tlo i prepreke. Ovaj 3D prikaz je dragocen kada se zemlja uopšte ne vidi ili samo nazire. Nije jednostavno. Kad bi sagledali čitav niz operacija koje se sprovode sa helikopterom, ovo spada u prve 3 najrizičnije operacije, što se videlo kroz upotrebu i u svetskoj avijaciji helikopterskoj. Dosta slučajeva se dešavalo da prilikom izvođenja samog sletanja ili poletanja helikoptera sa upotrebom NVG opreme je dolazilo do prevrtanja samih helikoptera zato što je stvarno otežana procena posade oko samog mesta gde se izvrši vertikalno poletanje ili sletanje zbog potencijalnih nagiba, neravnina, nekih prepreka, ostataka isečenog drveća ili kamenja. Saznajemo da je helikopter opremljen takozvanim makazama koje mogu da iseku naponske kablove ako nam se nađu na putu dok smo u niskom letu.
Operacija je uspešno završena. Neprimećeni i bez gubitaka smo se vratili u bazu. Ovo je bila naravno vežba. Ipak, lepo je znati da samo u policiji od 17 helikoptera njih 7 može da izvršava ovakve noćne misije. Svih 18 pilota je obučeno za to i spremni su da u svakom času polete kako bi sačuvali našu bezbednost. Gledali ste Oko magazin. Ovu kao i sve naše emisije možete pogledati na YouTube kanalu Oko RTS. Prijatno večer.